Gledaj mačku. Ko bi tebe tačko, da nije mene mačko, Oh my god! Oh! Hey! Yes! Oh! Stani! Ovo su ti šamari na brzinu. Mahnimo ga, mačko, mahnimo. Mahnimo kad ti vidim. Ne, aj. Kukumen. Pa se pošpit da tu davim. Evo ti je davljenje pošpit. To ti je bilo davljenje pošpit. Najbolji mač. Evo doktorija. Doktorija. Ja spaličko. Pau. Stari. Doktorija. Ti pališ. Doktorija. Ha. Za mene. Što mi slušaš? Doktorija. Evo koliko može ona da krcne, da otvorimo usta da je pokažemo. Zini! To su je usta ta pogana. Aj! Ovo su ti ljudi šamari na brzinu. Ovo je izluđivanje mačke. Idemo. Hajde, aj sad tu, aj sad. Da ti šabat. Stani, ovako ne. Uja! Ha! Prvi na svijetu. Prvi na svijetu. I ogreba me. I to je taj napad mačke. Mačke i pašteta. Pašta jedan. Da vidimo nokte. Nokti su to. Tu su nokti. Evo sad je zaribala moje. Mani mačo. Mani kućo. Evo to su ti nokti. Evo. A da ne i ti više nikog ujedat. A sad vidi. Auf. Molci ovo ako nisi znao da ovo je gušća. Gušća. Slušajte ovaj krik. I nećemo više. Mi volimo mačku. Mi mazimo, mi bazimo, mi ih dresiramo. vrtnjava.com. Tako je mačko. Spavaj. Najbrža metoda uspaživanja. Učiti mačku da kihne, dođite i samo pogledajte. Tek ti je samo da kihneš, da kihne mačka, slušajte sad ovo. Kihnula je.
Eto ga!